Atongoria a ndini itiganite kaunti-ini ya Narok nimaratirihire mahoya ma thiku ithatu maria maratabanagio kaunti-ini ino hari kuhoera bururi na gukumithia king'uki gia COVID-19. Kwa mwenye kupeana uhai ambaye ni mahoya maya maratongoragio ni muthikabu wa kanitha wa Anglican kaunti-ini ino Jackson Sapit hamwe na mutongoria wa ndini ya giithiramu Sheik Juma. Igongona riria rireyumiritio ni namba nene ya aikari. Ijapokuwa maafa yamepatikana, lakini si kwa kiwango ya matarajio ya wengi. Hatujaona hiyo bado. Atongoria ya nimoritie etikia guthie na mbere na kuhoera bururi. Governor wa kaunti ino Samuel Tunai akiuga arwaru a COVID-19 magana meri nio mandikithitio kaunti-ini ya Narok, kuria oritie aikari guthie na mbere na guthingatithia mawatho ma thirikari. Tuko na watu sasa karibu 200 ambao wamepatwa na hiyo ugonjwa. Tuko na watu katika isolation centers, tuko na wale ambao wako kwa home care, na vile mnapata taarifa kila siku mnaona ya kwamba watu wanaendelea kuongezeka. Na kukemea corona isipatikane katika kaunti yetu, basi tudumishe afya. Maana wakati tumeanza kudumisha afya wa Kenya, wacha niwakumbushe, hata homa za kawaida zimepungua. Si ni kweli? Oho, Governor Tunai ni oritie atongoria a ndini gutigirira ni mararumirira mawatho na mitaratara iria yaheanirwo ni thirikari igemaine na namba ya etikia aria magirirwo kugomana thiini wa mithigiti na kanitha ihinda-ini rimwe. We are going to see changes. We are going to defeat COVID-19 in Narok County. Handũ-inĩ ha Kameme TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Wambui wa Njũgũna.